Juah-juah menjaka lapihin simbadia kan lima Musa sipul sibah. Enggo kesai ripaskan Jehovah debatan dene bangsa-bangsa idi. Jana ibreken nagrina bain dene. Jana enggo kesai taban kene kuta deket bages kalaki. Jana meria nisidi kena bagi telu mo bain kene aur idi. Genap bagian ibaing sadakuta perculang gemen. Si melukah dahian genap kalak si memunuh. Ndorok memperus misidi. Melalot kalak memunuh si deban. Si so musuhna tapi oda inakkati. Dorok ngoyam perus mi barang paina kutai. Janah dorok ngeluh isidi. Umpamana lot mo dua kalak lebakan laus mirambah lako menabah kayu. Tikana menabah kayu sadakalak meter mastak mo beliung na sokirna nai. Janah kena serang dengan nai gabi mate. Asa oda ngo mersalah jelma si memunuh kumarna oda sengaja janah dorok ngo emperus ia misa dakuta ibasi tulukuta perculang geman idi nai asan juah-juah ia. Hukum pelin sadakalak sambing ngo kesakuta perculang geman tah bakune dau sumikutai janah terjalangan pemilih sincelket si mertanggung jawab lako muat bela inola ia janah kumarna lagana gabi ibunuh nola kalak si somersalah. Kumarna imo asa ku perintahkan baindene laku mematkan telu kuta. Melanggo kesa ipabelang Jehovah debatan dene ladang dene bagi si pinerbagahna bai empung dene janah karina negeri idinggo ibreken bain dene kena pilih kene ma telu nai kuta perculang gemen. Ibreken ngo negeri idi bain dene mula iulakan kene karina siku perintahkan bain dene iari sidarien. Janah mulai kekelengi kene Jehovah debatan dene janah guluh mengikutkan pedahna bahankan kene moidi asa ulang merdosa kene kumarna memeli ibunuh kalak si somersalah. Ibas negeri sini bereken debatan dene taba kene. Tapi kalih ngo melalot kalak si mengambat alona. Janah merkite sengaja janah merdengan gogoy ate memenuhsa. Naim perus mo ia misada barang paikuta perculenggaman ini lako culendung. Hukum bagi dingo kanah pengulu kutana mo mendiloi kalak si bagi dinai isokkan mo ia taba sincelkat si terbunuh si merhak lako muat bela memunuh asa ibunuh ia. Ulang lot mermasehati tabasa kelini mo Israel bai pembunuh nai asa mersenang-senang kene melanggo kesah soh kene minagri sini bereken Jehovah debatan dene bain dene ulang mo mengompat balang dene singgo ditentukan kin. Oda bias pelin sadakalak sambing saksi lako mendokon sadakalak si tersangka mersalah. Si cituk namo kenah lot dua kalak saksi. Melalot sadakalak mertaki naing mendabuhkan kalak si deban merkite tuduhon palsu perhukuman kenah dua nakalaki laos mi bekas perpulungan sini tentukan Jehovah asa ipreso imam dekat perhukum si mengulai si di kalaki. Karena sesengo ipreso perhukum perkara ini janah melah terdapat ngo
kalak idi peroha-rohakan samasa kala Israel kenah ijalo ngo hukuman bakunekin dok Athena taba alona idi. Markita bagi inggo pesisi kene kejahatan idi, sarmo berita ita bakarina kalak nai gabe biar mo nai gabe oda nenge mo lot main kejahatan si bagidi. Ulang mermasehate kene tupung perkara si bagidi. Hukuman na imo kesah ali kesah, mata ali mata, epen ali epen, tangan ali tangan jana, nehe ali nehe. Bagi mo lebe liasate.